Ka o tloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifo wa ditaba tsa Sesotho o boetse o ntse o tlala seatla le phirimaneng ena le a o le jwalo ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. In due course, I will appoint an advisory panel of eminent persons to provide guidance and advice through the national dialogue process. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tshetlehile puo ya sehloho letsatsing la puelano moo a phatlaladitseng morero wa ditherisano ka tsa setjhaba ka maemo a naha. The cause of the crash is still unknown and is under ongoing investigation. Transport and Community Safety MEC Xolile Nqatha expressed his deep sadness regarding the accident. Dikotsi tsa mebileng di se di qadile moo hlokaetseng batho ba 14 kotsing e etsahetseng provinseng ya Eastern Cape mafelong ana a malelele a beke. Start with SWAT copies which was completed on Saturday. So recovery for that system is in progress. And residents in that supply zone, which is Berea, Yeoville, the Johannesburg inner city, can expect water later today or tomorrow. Tebelo ke hore metsi a tla qala ho tswa dipompong hore nya borobong phirimaneng ena Johannesburg. Moifo ona o motle jwalo ka dithaba tsa Maludi a phofuong wa ditaba tsa Sesotho a dumedisa le phirimaneng ena puong ya matsoho ke tsamaya le Augustine Letlalo. Tsona re di thakgola semmuso jwalo ka ditaba tse latelang. Batho ba 14 ba hlokaetse ka sehloho kotsing e nyarosang mmele e etsahetseng mmileng o moholo wa N9 ka ntlenyana ho Graaff-Reinet provinseng ya Eastern Cape kajeno. The cause of the crash is still unknown and is under ongoing investigation. Transport and Community Safety MEC Xolile Nqatha expressed his deep sadness regarding the accident, offering sincere condolences to the grieving families and wishing a speedy recovery to the injured. He continues to urge motorists to drive cautiously and to reduce speed. Harewela ka otloloha ho tsa letsatsi la kajeno re fumana hore haufinyana mopresidente Cyril Ramaphosa o tla thea moifo o tlang ho eletsa mmuso ka morero wa ditherisano tsa bohle ka mathata a tobaneng le naha. O boletsa ditherisano tsena di tla ba selemong se tlang. Mopresidente Cyril Ramaphosa o boletse hore sena se tla nakong ena eo puo se tla nakong ena e le ho rarolla mathata a etsahalang ka hara naha. O ne a tshetleha puo ya letsatsing la kajeno moketeng o neng o tshwaretswe Vredendal provinseng ya Western Cape. Lena ke letsatsi ho bontsha bohlokwa ba kopano ka hare ho setjhaba tlasa mokotaba o reng ho fodisa maqeba a kgale le ho hahamalla bokamosong bo tjhatsi. Mopresidente Ramaphosa o sebedisitse letsatsi la kajeno ho kgothaletsa puelano setjhabeng le ho ntshetsa pele mosebetsi wa Commission ya Nnete le Puelano. O re ditherisano tsa setjhaba di tla thusa ho fihlella ditharollo diphepetsong tsa kahisano le moruo. We have received many representations from civil society, including foundations that were established by the stalwarts of our struggle for freedom. Further consultation is currently underway with other formations within society to form the content of the national dialogue. In due course, I will appoint an advisory panel of eminent persons to provide guidance and advice through the national dialogue process. Mopresidente o bietse a ipiletsa baetapele ba dipolitiki ho bangatana nngwe molemong wa ho aha naha. To be people who build a nation, not to be people who break the nation. There are some who even on public platforms make statements that almost contribute to breaking our nation. And we must refuse as South Africans that our unity must be broken. We must refuse to give those people space who rely on hatred, who rely on lies, and want to separate us as South Africans. Boholo ba sebaka sa Vredendal Western Cape ke sa temo
mme mopresidente o bile kgahlano le ho lelekwa ha basebetsi ba dipolasing, mme a bolela ha beng ba dipolasi ba tlameha ho lefa basebetsi sekepele se beilweng ke mmuso. Ditabeng tsa matjhaba teng o boletse ha Afrika Borwa e tla sebedisa boetapele ba yona ba G20 ho tlisa kopano maemong a matjhaba. Thato ya one Gaobepe wa Mahikeng provinseng ya North West o na le monyetla o kopana le banna ba babedi ba ileng ba mmeta diseleng tsa sepolesa dilemong tse 14 tse fetileng. Le ha ba ahloletse ho hlola tjhankaneng dilemo tse 20, o re o batla hore ba tsebe hore diketso tsa bona di mothefutsi ho lokae. Thato ya one Gaobepe o ne a tshwarwa dingwaga di le 14 tse di fetileng ka ntlha ya go kgweetsa ano le nnotagi. O ne a tswalelwa kwa diseleng sebaka sa mafelo a beke, mme o ne a betelelwa ke batshwarwa ka ene ba le babedi. Morago ga gore a gololwe, o ne a bega molato wa petelelo. Morago ga ka kgona go itshwara, mme a simolola go nwa nnotagi phetelela. I didn't get any support. I didn't cope about it, so I started drinking too much. Then ke a tswelela ka botshelo bo leng gore ne ke le reckless ka bone, and I almost end up ke sentse botshelo ba ka because of nobody knew gore what was going on mo botshelong ba ka. And like I said, support ne ke sa ikry at all. Ke tseile sebaka go kreya thuso ko di psychologisting. Ga jaana ka thuso ya boto ya parolo go tswa kwa ditirelong tsa kgopololo, o na le tšhono ya go kopana le babeteledi ba gagwe. I just want to tell them how they make me feel gore the process e ke tsamaile mo go yone e ne le yang, lenyatso le ne ke le kreya mo bathong because of I was drinking too much alcohol. Diqabano tse leng gore ne di kreya le batho, ke kgone go qabana le batho because of I was drinking too much alcohol. Letlho le ne ke na le lone because of bojalwane bong control. Gaobepe o solofetse go kopana le bobedi jono mo kgweding ya Ferikgong mo ngwageng o tlang. A re o simolotse setheo seo se tla thusang batswasetlhabelo ba petelelo le tshotlakako ya bong. Zebulon Maini, SABC News, Klerksdorp. Ratela pele ka ho fetela provinseng ya Mpumalanga teng re fumana hore jwalo ka ha Afrika Borwa e keteka letsatsi la poelano, ntatemoholo Ben Mabuza wa Caroline Mpumalanga o kgotsofetse ke tshebetso ya ho leka ho fodisa maqeba a puso ya kgale. Ho keteka leeto la bophelo bo phetsweng hantle a dikanyeditswe ke ditloholo ka melaetsa ya ditakaletso tsa mahlohonolo. Ben Mabuza o phetse hore a re phetele pale ka tsa mehleng ya kgale, mme tsa nalane ya hae ke thuto le lefa molokong wa hajwale. The times we live in now are better because during apartheid you would go into a shop and find a line that separates blacks from white people. Even in a queue, if there is a white person behind you, they would say make way for white people so they can pay before. You couldn't even touch a white person during those times because you would get arrested on the spot. Ha re phethelwa dipale ke baholo ba rona, ha ho amahane le dilemo kapa botsofadi. Empa ke ho fetisetsa tsebo le letlotlo letlobong le letjha. Jwalo ka ha ntate Mabuza a phethela ditloholo tsa hae ka diketsahalo tsa mmuso wa kgatello. He always tells us about the apartheid history. He always tells us the same thing almost every day to see that it really affected him. Ba bang ba baahi ba Carolina ba utlwisisa boitlamo le ho itella naha, empa ba ngorehiswa ke ho hloka botsitso ba sepolotiki ka hare ho Afrika Borwa. I think this era is much better than where we come from as a country. Just that those in government ruin things when they start fighting amongst themselves, which makes them unable to provide service for the people, but things are so much better now. Mabuza o qadile ho ba leloko la sehlopha se letsang diphala ka 2022. A re hore o dule o le motjha, o lokela ho kgothalla ho sebetsa, mme o lese ho nna o sasanka le mebila. Mme mmino o tlisa poelano le kopano Carolina le lefatshe ka bophara. Moikaoleleng re fumana hore ma-Afrika Borwa a bokane dibakeng tse fapaneng naha ka bophara ho keteka letsatsi la naha la poelano.
Jalo ka hanaha e keteka letsatsi la poelano letona la lefapha la bohahlaudi le ntshetsopele ya moruo Free State Ketso Makume le re di tlo tswela pele go tlhaletsa baahi hore ba dule ba etela province. Makume o buile sena nakong eo lefapha le neng le keteka letsatsi lena la poelano. Ha re leba ka Limpopo teng moetapele wa kereke ya Maislam o ipileditse o baetapele ba dikereke hore ba seke ba dumella pherekano ka hare ho naha jwalo ka ha Afrika Borwa e keteka letsatsi la poelano. Eastern Cape teng baahi ba East London ba ne ba tletse ka bongata mawatleng moo ba reng tokoloho ya ho keteka letsatsi la poelano hohle ke sesupo sa kgatelopele demokrasing ya naha. Ditaba di sa le mothating ona ka Western Cape teng ho ne o tshwerwe mokete o moholo wa ho keteka letsatsi lena moo dibini di ileng tsa natifisa letshwele la batho le neng le le teng moketeng oo. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2. Johannesburg Water e re ho tlang ka matsatsi a mmalwa pele dibaka tse angweng ke phepelo ya metsi di ba le ona hape ka lebaka la mehato ya ntjhafatso ya meralo ya motheo. Stationeng se pompa metsi sa Aikenhof tebelo ke hore mosebetsi ona o tla phethelwa ho reng ya borobong phirimaneng ena. E se e le matsatsi dipompo di sa tswe metsi mme maemo ana a halifisitse baahi ba etsang mekutu yohle ho fumana metsi. It's a bit of a battle because she's 1 month old, so staying hydrated and myself having to stay hydrated because I'm a breastfeeding mother. It's a battle, and then having to chase water tankers, which is not even always there, or you can't even find them. It gives one quite of a headache. I know of a person who had to leave hospital because they couldn't sterilize the equipment. They had to leave, be discharged because of the hospital, not because of them. And they'll have to postpone and have the operation done next year. Johannesburg Water e boletse ha metsi a se a tswa dipompong tsa dibaka tse ding ha dibakeng tse ding ho tla nka nako pele dipompo di ka tswa metsi. I'll start with SWAT copies, which was completed on Saturday. So recovery for that system is in progress. And residents in that supply zone, which is Berea, Yeoville, the Johannesburg inner city, can expect water later today or tomorrow. Then Aikenhof, which is scheduled for completion at 9 p.m. this evening. Recovery will take a couple of days. Baahi ba tshepa hore mahlomola ana a ho hloka metsi a tla fela haufinyana. Ratela pele ka tse reng kantoro ya mopresidente e entse boipiletso hore setheo sa dikgwebo tsa B20 se nahane botjha qeto ya sona ya ho kenyeletsa khampani ya McKinsey dikgwebong tse lokisetsang seboka sa G20 se tla ba Afrika Borwa selemong se tlang. McKinsey ile a hlella diketsong tsa bolotsana commissioning ya Zondo. Lekala la mmuso la botjhutjhisi le sa tswa etsa phatlalatso hore McKinsey e dumetse ho lefa diranta tse bilione felana nngwe accounting ya ho kgutlisa thepa e fumanweng ka bolotsana. Sena e le ho amohela molato wa tshitiso kgolo ya moruo ha mo le ntlafatso ya baahi mo diketsalo tsa bolotsana di bileng le yona ho Maafrika Borwa. Sena se mabapi le ditumellano tsa kgwebo le Eskom ha mo le Transnet tse bileng ka 2012 ho ya ho 2016. Whilst the presidency or government has no control over the B20 processes, it does not endorse the appointment of McKinsey in this regard. Similarly, the presidency does not condone the inclusion of Bain in supporting the activities of NICOM. Moedi wa B20 Cas Covadia ha rata ho arabela boipiletsong bona ba kantoro mo presidente nakong ya lefapha la ditaba la SABC le batlang ho fumana ntlhakemo ya B20. Ditabeng tse ding tse amanang le naha re fumana hore mmuso o tla sebedisa diranta tse dimilione tse 240 ho lefa meputso ya matona le batlatsi ba ona kabineteng ya mmuso o motjha wa naha wa kopanelo e leng GNU. Ditho tsa kabinete ya mmuso motjha wa naha wa kopanelo di thabetse menyetla e mengatanyana eo di tlang ho ifumana ka ntle ho meputso e kenyeletsang ditshebeletso tsa tshireletso tsa VIP le dinyehlisetso ditjeong tsa maeto. As Action SA, we think the extra 240 million to pay for the bloated cabinet is totally unacceptable. In fact, we actually say it's scandalous. Mekga e meng ya dipolitiki e sellotse ka bohale ho eketswa ha palo ya matona a kabinete le batlatsi ba ona mmusong o motjha wa GNU. The African Transformation Movement were of the view that the bloated cabinet, now comprising of 77 ministers and deputies, is a clear example of mismanagement and excessive spending.
ACDP e tsieditse kgoeletso e entsweng ya ho fokotswa ha ditjeo tsa kabinete ya GNU. Whilst the ACDP appreciates that a number of political parties had to be accommodated in the GNU, we are concerned about the 240 million rand cost of all the ministers and their deputies. Lefapha la Naha la Ditjhelete ha le a rata ho wala leleme phate ka taba ena, moo le ile la fetisetsa dipotso tsa mekgatlo ya ditaba kantorong ya mopresidente. Mokga wa EFF o betla tsela e ntjha lepatlelong la dipolotiki ntle le ngaka Mbuiseni Ndlozi ketapeleng ya mokga. Re lekola ditaba tsena le tse ding tse latelang. We're not going to answer. Ngaka Mbuiseni Ndlozi e leng setho sa mehleng sa komiti ya phethahatso ya EFF o ne a le melomong ya baqollotsi ba ditaba sebokeng sa mokga se neng se tshwaretswe Nasrec mafelong a beke. Mme ho botsa ka ena ho ile ha lefisa moetapele wa mokga a ileng a bolela hore EFF ha ena nako ya batho ba nahanang hore ba phametse mokga. We're not going to answer the question about Mbuiseni Ndlozi. You've got his number and some of you talk to him, call him. I'm not responsible for Mbuiseni Ndlozi. 90% of the people who were here, who expected to be here, are here. That's what matters. Whoever is not here was not supposed to be here from the beginning. So you are not going to reduce this organization to some individual. Mokga wa EFF o bontshitse kgahleho ya ho kena ho GNU ha DA e ka fihlella qeto ya ho tswa mmusong ona wa kopanelo ka lebaka la ho sudumallane le ANC ka molao o motjha wa thuto ya motheo le NHI. Athe ka ho le leng ka la 16 Tshitwe selemong sa 2023 mopresidente wa mehleng Jacob Zuma o ile a thea mokga wa hae o motjha wa dipolotiki, mokga o ileng wa bona kgolo lepatlelong la dipolotiki tsa naha haholoholo provinseng ya KwaZulu-Natal. I'm one of the people who asked the question, can you then rescind your statements where you said that the party is only based in KwaZulu-Natal? Yeah. When you started making inroads in places like Mpumalanga and Gauteng, and then of course the story had to change. Unfortunately, some of the politicians failed to read the political rhythm. They still propagated the idea that it was, they called it, it's a Zulu party. Leeto la mokga la Katlewa ha le a ba bonolo ho kenyelletsa ho se utlwane ha Zuma le ho leleka e mong wa bathehi ba mokga Jabulani Khumalo, ntwa ya makgotla a dinyewe le dintwa tse ka hare tsa ditho tsa mokga. It's a new party. It has attracted millions of voters. So obviously you're going to have a variety of characters and so on. Ho sanatse diphephetso tseo mokga o tobaneng le tsona, mokga o thabetse ditulo tse 58 parlamenteng ya naha. MK Party ke mokga wa bohanyetsi semmuso Mpumalanga le KwaZulu-Natal. Dikgethong tse fetileng tsa tlatsetso tse neng di tshwaretswe KwaZulu-Natal, mokga o bontsha bokamoso bo tjhatsi ha o ntse o fumana tshehetso ya ditho tse ntjha. Mui ditaba tse tjhesang ke tsena dikgao tsa CAF tsa 2024 di tswela pele Marrakesh Morocco mo Afrika Borwa e emetsweng ke bafana sehlopheng sa selemo. Hugo Bruce mokgahlelong wa mokotlisi wa selemo Rowan Williams wa Mamelodi Sundowns o hlahella mokgahlelong e mene e kenyeletsang sebapadi sa selemo le sethibathibedi sa selemo ha Mamelodi Sundowns e hlahella mokgahlelong wa sehlopha sa selemo. Re le moifo wa ditaba tsa Sesotho re ba lakaletsa katleho le mahlonolo. Khaswena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumutaung wa latela ka bolipi. Hailala. Mwana mme ke a leboha po boima sa bolipimpa tsa shebela ka kapa bophirima tla ka kapa shebela le hona gore kapa leboha ha pula tse letseng pentla fela le gore ha o shebele ka qabega ho nyola jwa tla fela ka thekong ke akretsa boholo ba Freestata se tse ksala mafikelo hona ka ro gauta o nyola ho fela ka polokwane e tla le pula tsena tse matla di hanele hona ka thekong ho nyola o tla fela hona ka Pretoria tsona mlodi le hona ka haro polokwane o tla jwa ka hara mafikeng ba re shebele ka boholo ba Freestata o tla ke le mafasala a itsedeng a duma ka thoko
bona fela moya e sa nka re shebile hona ho tloga ka Gqeberha ho theosa tla fihla ka Kapa Bophirima le hona ka Kapa Borwa ha pula tsebeletseng ba bura blipi ba tse tlhokomediso wa hore ka Bloemfontein ke setse sa lo Mafikeng hona Pretoria Molodi ho tla hle ho ne pula tsena tse matla tse agang hare mahadima a kotsi re shebile ka Upington ho tla jwale hona boholo ba Freestyle le hona ka Mafikeng ho tla hle ho fokoe moya o tsokele motjheso ho oma o ka gang hla e che Gauteng a sentse re shebile hona ka Johannesburg ka mafatsana e tsedeng a duma Pretoria Molodi di grata ho re shebile ka ofela di ka udungwana fela ho 30 ho pakang ho tla hle ho tshese fere ena geng e re ditha fela ho 30 a mtse America fela polokwane ho tla jwale ka hona ka Mokopane le teng o tla hle ho tshesa ha le mesina teng ha ho tshesa ona ha isale ho hona ka rotha ndu re grate di ritha 40 a motso o mong ka ofela re bala ka ta ka rompo manga Carolina ho tla jwale hona ka Mashishing se tsa ka Middelburg ka mafatsana e tsedeng a duma ho tla ke le teng o tla hle ho tshese hona ha isale Standard tona le hona ka Sekunda di grate di tla ritha ho 30 a mtse America fela Peter Marisburg Durban se tsa ka hona ka Vryheid le teng o tla hle Chiste Lady Smith le hona ka Kokstad o tla hle pholefela ha mlatjane gradi re ritha fela ho 30 kano Jolix Salba le Maletswai le hona ka Komane teng tla hle Chise a re shebile ka Gqeberha o tla hle phole felle fela ho 30 America fela Langsberg o tla jwale ka Worcester tse sa hona ka hona ka Botterford o tla ke re teng o tla hle o futhumale ho saenka re shebile ka Upington tse sa hona ka Calvinia le teng hlokomele hore o tla hle o phole re shebile Carnarvon o tla ka Kurumane Kimberley o tla hle tshela grate di ritha ho 30 a motse isipleng ka ofela Hak Freestata ka mafatsana a jeleng a duma Bothaville sentse sa hona ka Bloemfontein Masokola reng o tla komele hore ho tla hle tshitse hona ha isale tamon la Garipi le tla hle qale fela ho le shome ho fitla ho 30 a metse America ofela so le ditamati le hona ka Kronstadt ho tlokomela re teng o tla hle tshise ho kenela ha re sentse salbla hona ka hare ho Northwest a re shebile hona Swaziland ke Vryburg o tla jwale ka Taung sentse tsholana ka hore Tosca le tla hle tshise hona ha isale ba buitse le pida ka be etso khotso